Znači, Svake treba. baka Marica, 80 leti, još navijek idete na mlekaru. Idem tako. A koliko još imate kravic, baka? 3. Još 3 kravice. I kaj, ne odustajete? A kaj, s kravicama ste i decu se školali, jeste? Ja, da, čega da. A koliko ste imali najviše? Kravic? No, 5. 5. I negda se od 5 kravic dalo se školati. Da. A denes, jel bi denes mogli decu se školati od 5 kravic? Ne bi na uf, kak je sad tempo, ne bi. Nema šanse, a? Ne, nema. A rekli ste mi da još čuda toga delate, kaj još naša baka Marica dela? Graha berem, kopam, krumpira skopam, svake treba, u naši seljački hiži. Domaće proizvodnje sve. A vi ste mi pravi primjer kak je, ko negda kak se išlo na mlekaru, lepa oprava i tako. Onak po starinski baš. Pa ja sam za muzej. Za muzej. Evo, dobro, ajde Bog. Ajde Bog, baka.